say and no da Liverpool bobo kono ata say nyame anim ne team and dinner the PSG there and now there's so betimi ni omapo and so on aggregate in the force you and no di ama Liverpool bobo kono mema remfisa ade nie nano da fell leg no Omochamo etomu tu wapawe ana no ada omudi tu dia kan wo Anfield enti Osman Dembele no ada Dembus wanu kwa goals ni nyina wanu na eseye ana fe Atletico Madrid wo mulusu aye 2-1 editia aye Pato Barca Lamine Yamal enyago Ferran Torres enyane de Ademola Lookman ade ana te kan bako edi ema Atletico Madrid beta ni nyina mu no Barca winning de beta enam sa 2-0 no a wo mo kwato mo so mo aye Camp Nou ntino enya de say Barca so etimi qualify enti eno adam pato Atletico qualify PSG so qualify enti de tene na Arsenal Emirates wo mo any Sporting CP and edi say no already wo mo one goal at the hodada and now so Bayern wo mo enso kwachi Madrid Bernabeu eso mo 2-1 and return encounter no to Jawa Alliance Arena say and ebesi akwa enu ye game enwume live commentary de be pro wo fidie ma ha enti say ana quarter final no akwa semi final team wabukini take it no Atletico Madrid and PSG and ebesi na ne be ho opponent e bia Madrid and na say bia Bayern so betimi asia na Liverpool bobo kono wonim say this is in their trophyless so bibia anko ya fa momo league anya de so betimi atem essence league wo motoso mako num afen so fa Champions League wo mo afrimu FA Cup o me yo me afrimu League Cup o me afrimu Community Shield and so mulu su ye and this is in there in fact nyame anim ne na nkomo chance I so anka 5 trophies anka so mo gina anya hwekwa de mu baako say Liverpool timi jim pato ni gina ahwe Liverpool bobo kono enti ansort wo heni tiri ho hweta wutumi se papa na asema ano asema hini ni ye pa eno aye de no ada ensensema we never walk alone better no wo mo walk alone eno ye de esi ye Anfield ena no pay me ka che kakra edi ama na Barca fo bo mu game ye ya muntie Barcelona fo ne me pato Super Frankie de John aye midfielder de ma Barcelona abrantense yanka mo biante say sisi onim decision ya referees eteki na o say aye strange decisions ana say the referees no enso eteki ateso no o hada antiase esan say fair leg say no say ankanya sa ayi boy ebo pubel an chese pubel kwati ye anka san komoji nanka omo enya penalty bi ebo edutum but no referee anje eno so man kan he eno ade say eno so boy so mo boy nyina Frankie de Jong pass when no more better than Atletico Madrid even with 10 men and not as a Barca 10 again 11 no bobo ni ye pa but referees and semia ana ama wo so edinto eno ye dia Frankie de Jong edi eba e wo dwumadi so we eba pe na hafinya asian kamo biante say aye robbery one de end o make statement ne clear was aye robbery ana teso o marabi aye Barcelona for no na on person beka referees asem but on the onim say aye robbery na cause so esan say eno de sisi no aye very extreme ate say wadwene ho wanti aseye anka anya hwekwa no Atletico Madrid committee fouls bebre anka say referee ewe na anka anya hwekwa de emu ba akokra de onyi yellow card bi nanka Atletico Madrid players and you will be the red card kwa nko mo sefata because eno ada Barca fo enya ba no mo de eso mo Kenya and omu na ti omu twitwa mo basa ene ade na nyame anim omubobo ni we ya omu so mo ko we Atletico Madrid one player crumble ni wa wonya yellow card eno na hafinya say na why Barca nkwa na tese sabio womu na ande Barca omu aya na panyan nyame anim ni one de no de see pa de enya de so otiase a eyeye kama say sisi standard ye de football no Barca nkwa de du omu so sa standard no susu dia na eni ho bie ma na eno ye de pato hafinya eno ada ono so edi tuta na eno na Jean Muso ono ye goalkeeper enso edi ema aya pato Barcelona boboko no na Jean Muso say eno ada hafinya asam no ka no ote odwe hafinya ho a onchase Robbie ben na hafinya ka ho asemi sabio Robbie no eba ne sen penalty ben na oka ho asemi na dia hafinya ka no kama say bia wo mudi aya 3 penalties edi tiomo ana omudi aya records mako de bom wo senya sa bon ya bona park so ya wini awie enti die na ese ne Barcelona fo na ma ana refi eno nkonkwada waso ati o mse ne na okwachi bo na opeja na
ekobo ayi Femi Lopez anima ya tichidi kwabna omo say record no so he wan eto ball no wani wa he adamu hwe ball ni bia na me header adamu ma header o me to me ho ana tesa akwa ne ba be wo so ntinom one day Barca for record no mo say wo mati so mananya de say wono otiase a reporter men say kan say UEFA one we on be suspended Rafinha it says asem ya 2019 Neymar ko kan the same thing say referee for asisi omo anu say owi ene ahwe so anene Rafinha so akwa the same thing enti adasa man for suspect say aso twene bi be ko e di ama Rafinha nkoma kakra ne na eno na ko kese yankante Rafinha say robbery na o kano Rafinha adwene or respecting your opinion better on any adwene senior brante no can senior eteno na adan na o mekasa ana omu hiomo ana den debi record na nya klana opeso obi say record na yede ma omu player kwabro zi no last player ni bo omu bi ma na because say last player okotwa defend striker okohegu a would deny the goal scoring opportunity record also opeso obi say emna no afenya adwuma bi ma na eno koke enkoma kakra brantend tuja na Diego Simeone say eno no ja tagline na no say na nkofo be ne ani omugbo nkofo ebo pe ni so awe ni wie no say enti Atletico Madrid ana team qualify because eno ball na Barcelona for ball akwa be say enye regular eno da Barca for ball papa ento bozo ka cho bia say omahu team na Atletico Madrid edini omo UEFA Champions League semi final na okay sama for hu dia ena nkobi abege tin no the respect e dia Atletico Madrid bobo kwene aduma na omatimi ayenom eno so nkoba kakwa ne me pato major concerns ana men say kasa France for no as Hugo Eketika kudana kwa kopra du so die enso akwa kopra better update ni chase if ne koi no me with the extent of South two players no mu injury esansa no ada 2 games na wo so ebo nyina no in fact e dia ma header ankoye famomo na enyo omonkwa ukọ PSG Luis Enrique akasa wase ni no mende Tarfares ana fe du so edue wo mu injury no papa say enye serious bia wa confirm sisi Hugo Eketika dia no ani ense de ni mama France for no say akabe less than be 2 months bi ana say 2 months bi na World Cup piba wo players na say play na ebekoye ni eno ye do mu bi salula and so aye president edema Brazil na kwa Brazil president say Carlos Otiba be je na adwenkyere ewe Neymar ne World Cup no hom was it Carlos Otiba bi san so oha Neymar or Savata say I didn't call World Cup na and also catch papa ne say oh so na coach Neymar no there sasabe abrante na physically stronger no you prepared identity na say ye janifie because the talent ne so pa was on their president wa catch Carlos Rotti no and to on the do be catch Neymar nie Neymar head down for kwani asabi say as obe for so na ye na call World Cup on the person o kanyina ya say akwa no he no you stronger this so many name atnase wo many name atnase na say name is stronger World Cup na ye de kwa problem bia eni ho na mum say name anya stronger professionally won ko World Cup ni bi Neymar ma ne nkonko ya on professional na kwabna say de odi na matire ya Neymar ye wo be hu say na o ma heda ana Neymar no ho atonom ana Neymar papa say da bi Brazil de wo mu nya Neymar sa o he Cristiano Ronaldo o he Lionel Messi mini ade a wo mu talent ne no bi ana ekwa Neymar ana Neymar kra nko World Cup na wo say ma ne ha Neymar because say so na ayi Messi mini na gusu ko World Cup Ronaldo mini na gusu ko World Cup nti say we kra no e bi ahodi nti wantuma nko bi nchese ontimi enko dia academum no the person o catch name nyina ya say onko World Cup ni because say we strong we physically stronger we betimi aboatim nemom no e mane mfa kwati kwan emfa enwura no dia president edema Brazil Lula di eba e woduma die so ebre head ni ya fa ene Matis ho Luis Enrique enso akasa mame nkomanim kaka na de mintimi enye ebia okay Madrid story back ha avela belwa ani ebisa say ene game no opeyi miracle na ano say na manono ya Eddie man of the match, I mean, miracle na DM na aka. Goalkeeper Eddie man of the match, dear Kwabna, was a miracle, and so Alliance Arena, and no Edia Abelo and Sonom, Eddie Eba, Ewo Jumedia so, Anna Hansi Flick, and so Akasa.
say no mu dream Champions League no na no mpese omo je so no mu team no strong wo mu guso omo hede we ne ma besi akọ vision company and so say wa prepare the team no wa mu di share Madrid and slot and so say sisia no the ayana na in fact omo lusu players bebre at say ebia player ba ko be ko ade so omo to players di same say no be na essence say sisia no Mohamed Salah ko Andy Robertson so ko ade so omo to player next season and so na man so atimi akwe di ama Liverpool bobo kumpacho enu update kakra esa wonsaka ewo dwumadie so na no pay mede ama kwabena okay brilliant said na kwe obeto aso de waya Ancelotti no omena to dia ayedi ah no was that dia ayedi wa mu agree you mu say fine way for no kan hwe o okay omo ka say season ni ba na wi a okay ana omo ko omo so be pam na enye Champions League no omo be pam no okay league ni mu position ana omo de be sack na Champions League ati ba na hebo ti say dia na kwabena enu dia hebo papa mani ade o what mani ade papa na give me mani ade de papa omo ti ya na trete na mse wura na me say mawu Atletico Madrid chego no at the point musam say go sound need if like the man forces screaming on top of our voices and I was like hey yeah let's say Chelsea for supporters no you go trade yeah nice from against the Ben me be that me see the party come out to chego no ye nyomo kranka La Liga matches aka na nkoma lusu me ba Chelsea for mama some way e bia mo was special reason bi okay I didn't know mo chiri Barcelona sa die ye chi omu nyina se ye hi so omu no minim bobo die ye you come here say Chelsea ni bia mpe Barcelona sa ana ye gaga ye ni enim bobo enu na ye hi no ene ye mpese ye bete okay emza Afrina me atomase ti akwase damase damase mitimi ko ma kitu retimi akọ all right yen to adwumade ni so 4.5 but ma men koso na men ka wo say free dental screening no orekodo make us say